Thank you muno Mr. Maina Amaliland. Gaya okora no na eka icio ithatu icio ciragethira next week tusitagethira wiki imwe ona itikunina wiki stikunina wiki no na hau turendirie unit yake cirio hau no na eka icio ithatu toima haha toka inbox yakwa ni urandumeire ni urenda mafu ya unit yake ndia kwa ni gwathira ri toka inbox yakwa na maguta ma tunamo makwa ri ya hari tiri ucio wiki mwegithira no na Miami gutigaite broti ya 67 turaroka kuo rucio we urendaga Miami wiheka heka tuona kuona guguthira na Miami rai na broti 230 yakiririkana 233 tigaite broti 67 to phase 3 ona rucio itaisha na day atina goro no 250 wow wow ona ndamenye ni Mr. Maina atiriri mugondo cio kwendia the same price uria arendagio cio aya 400 koguo mundu kwenda broti thiini wa broti cio 24 na kejuwe ni wendo munene tu ndiraringiirie Mr. Maina kwendia patio no menye handu utengete ukuigane haku riu ndari kindu atigwo nakio nginya ake Konza no ethire we mwenyewe giake koguo kuririzeka icio ithatu is not a joke koguo ako be interested okay inbox nigetha ngutumire mafu na handu hau tugikunengere na ihenya muno tondu ndina andu ta 8 megwetereire mafu ona icio itagikini na andu kuithatu andu ndiraheaga hope itoi koguo ri ni ndaikirio mafu and therefore if you are interested please you are 24 plots only koguo if you are interested okay inbox yakwa na nigetha tukirekererio go wow really Elizabeth Washira I want the plot the wakiona ndako ici tigini na ndu ni ndera we na riu menye aria manjithitie inbox ni ingi such that nginya ndie ndia macokerie message kuwe coffee if you ndiragutumire mafu ya unit ya kid umenye kurathirie ndari gugutumira mafu iriku afu no Maina cirerekeria kimudi ni kiria ya guturikania exactly riu koguo fiu akone kwenda okay inbox ya namba yakwa 0798 008 008 kana ya Mr. Maina 0720203721 ona Jacinta no anetia Jacinta na hari agio na ngi maratumite message nigumuikeria mafu yo no njikirie mundu acagurage tugithiaga na mbere nyame njikirie ayo agura iteithano na nginya nerenda mafu wao ndukigura gite ngai akuima mugunda wakihokeka gwake no ukirutire gwake acoke mwana uyu ngiakuima cia kuriha mugunda nimwe no agatwika maundu ma na faith no menye Mr. Maina ri akimaiguira handu ha mweri umwe ri tuigite ri hena mweri umwe ri kiheana mieri eri ngai no akuime ngirisho 400 nike undu gwada menyithi Maina ndungihanda mugunda kwi bishofu ogagane na kumendia madam acha na bishop wageitheke tu no kone aratwirorera inu ndamakire muno bishop tukiaria gikuyu wabici bishop gikuyu ta ni aria kumenya gikuyu bishop gikuyu ilibaki hali mbere ndenda kwaria gikuyu ngiuga riu no konthe kuigwa kumbe araria gikuyu biu bishop ni gikuyu by the way that was so nice nikuguo ri andu adira nginya ngidira macivaga ndithie kumatumira makwira ithamenya ni riku no ndiracivite na bajia that is so amazing ndari yogetumaga mafu tondu ndikwenda mundu anjire baruthi riu rora riu we hapana sivezi kugia mundu wothe ujititie mafu ona nginya Jacinta nginya ria cagura ai Mr. Maina make namba 8 ni yathie ne Jacinta ai yogirita wira wa ngai ucoke ikari ugo acha I bought 6 years ago and upon payment completion the owner has refused to release the title. I promised God that hiyo nitaipeana iwe ya church, so I pray God ifunguke cause I got 3 more plots. No ikaro njita statement yo ya Irene ndio ndirathoma amethome ringi. I bought a plot 6 years ago and upon payment completion the owner has refused to release the title. I promised God that hiyo nitaipeana iwe ya church, so I pray God aifungue. Ameandika hivyo imefunguka umothe maundu mothe mahingukire maundu maya mothe mothe ni mahingukire mundu etia namba yakwa read your favor faruthi repeat hiyo namba yako juu ya plot iyo hau 0798008008 kana hurire Mr. Maina
0720 203 721. Gradewere irauta pita karanja no sawa. Good. Haya. That's so nice. For the next Thursday, things will be settled. We serve a living God. Amen. Wow. Othe wega muno. Na thengio kuri aria maretia mafu. We, igwe, Wangui arehire thina. Faruthi we, 8 is mine. Athe? Jacinta ni ndona niwe Jacinta Shagura number 1. Wangui ni ucagurite namba 4 nyuko we 8 is mine. Ana kiene we. Gwicirio. Dire getheke. Gwicirio Wangui Wangui na mafuiria nguru tutirario horo weyo. Ha ni handu hangi. Ni heru. Itwariguria. Koguo ri Jacinta niwe Jacinta Shagura 1 and 8. Ciciari. Jacinta arenda cigiri 1 and 8. Ashagura 1 and 8. Diagora nyamu ici tingithira. Tikini na ndugu ithatu. Riu Jehova. Aya. Ndiga gutheka thondu we. Mr. Maina kondura thikiriria. Tugo guruga 1 is for Jane. Fresh aruga hena gitumi kire gatuma aruta ithano ate ni ngona message. Ndende metarie ni ngumithoma. Wow. Hena gitumi. Na menya ni mundu wa mawira. Hey. Ni mundu wa mawira. Ira nake ndutagira wira. Ira huri ni maruta wira ginya njira ni atuma ginya Thanksgiving. Wow, that's good. That's good. Monica. Agadumire Mr. Monica imeona hizo vitu zimepatikana. God bless you. Oh, that's good. Amazing. Apaita maina teru. He mundu adumire bia. Na ndiro gati na bemwe ni thire. Na bemwe ni thire. Thiu ate hana one is gone. Riu gwika atiriri. Mr. Maina ke gutumire namba ya Jacinta mwaranirie offline nigetha tudumenya we arenda igira ni kuete 1 and 8. Au maina. Tumenya kana no mubangire umwire kiria. Mr. Maina. Aya, ora how inbox mwori na Jacinta. No Mr. Maina aganya bemwe ni thire. Ithire thaa cigana ni hindi twanirira. Esi ara urisi na kira sini. No ndia ciria atiriri, hindi ndiraheana namba yake, ri ni kuri andu mararia na namba yake. Koguo no ngorwo makimutumira thaa ici, but all the same, ni ndatumira Mr. Maina namba ya Jacinta nigetha maranirie na hau.